Kijing tip bagi khobor ki baman la kesni na kwasi ka channel sing bahal subscribe na menta. Karwit namding ka United States saya ke Iran ther bom hakdem chong ki erang Hasairia. Ki lingsunya pom chong ke United States kila karwit ya ki kidem chong ki erang Muslim ki balpanyaj da ke Iran bat ki bari tengan yilade Hasairia. Kapen tekon ke itu bakala ther bom haki atali ki kidem chong ki erang Islamic Revolutionary Guard Corps IRGC ki balpanyaj da ke sarkar Iran bat kadai-kadai ke hukum kabal penmi da presiden jonggari Amerika Joe Biden katai ke jing hartma kadai na kadau baki don ke balai siat namding ya kisipai jong ke United States lane US ki badon ha Iraq bat ha Syria kane ke jing hartma kadai ke jing ada jong ke United States USA yelade na kijing dia kibalaja akaba kiladon kijing persyang pan mensau ya kicipa jongga US ha Iraq pada Syria da ki erang kibal penya da ke sarkar Iran bat kibal sedang ya katai ke kam bertrim jongki nadu ga khat neutrik jong menari sau jong mentaus nem arjat arbulai ong UL Austin Secretary ya dari jonggeri Amerika.